An lína inis ó bheith feirste tá Ó Néill an Ceannasaí Rannóg na Nuachta ag Raidió Fáilte. Ón fáilte go dtí an chláir? Gur mé mai gad Darren. Okay, ón tá me caint ar Raidió inniu chun nua chunú an mar dhearr cúrsaí polaitíochta dTuaisceart hÉireann. Dús an féidir at a Raidió an cad é an scéad is déanaí mar dhearr orgadamh nua Raidió Fáilte Líonra Uladh? Well, Thomas Adrian, like a mogul with Sahans, Erignav, the activity the Kakish, Shannon Data, Tatoga, and Ceannasaí Tatoga, Glock Togala, Big and Dove, Lee Molly occur, Cúrsaí, agus there. So, too much Adrian, like a mo, will you the Hordagan on Morris, Tograin, Tak Moore, on, August, Tash, in this creek, and I still be a tag, shoe harder, Chumman's harder, being Dini Chak Togan around, Hintak no. Well, and Eoghan Sean spring on Suez, TVC the rinse me, ta come down there, Thomas Jam the Bugus Jack on well, Virginia. Yeah, Honig may Cooper Green Golf though, it's forward of Eintaka, It's Josh Gary there now, go May Shay Oscailt Agus Galua, Scrivenum Gardera May Labanish or Raidió Fáilte Fergus or Hair, Fever and Jamino Hen Freshen. Beidir Chucky May Rash live nor Tashi Oscailt no Rocky May. Road August. They shrey the faoi if we go again. He go nosco there la wine August can make jury. Then with the racto shrey. There are a couple of cruises and then with the turners and groupie gila home August Nive and spas on better and then a horse for killer. Actually cruises and Thomas you go faoi groupie actual in the counter or boiling go moho cheating go winning and radio August and Eoghan Lofison. So the Gugurich is an Eichner and Canter and Radio or an Erin of us are much in a hatcha while an Eden of SG Foster. So they rare the Falchi Eder Shows and Nova Gogin. Sigur Heinach, yeah. Tá sé winti na gom dul suas chun dul an fashion ó Eoghan, Just chun lanad a roi chun caint fin more fixture polaitíochta dTuaisceart hÉireann sa lá atá inniu. An féidir leat a rá an bhfuil an asp like the clusimid an caint faoin aspa feimnis agus tionál agus Brexit ag cúrsaí ar lá an daoine sa Raidió an gcuid na hús an sin ach an bhfuil sé sin fear nó an bhfuil sé seo fear just an look an nó agus polaitíochta amháin an sílan tú. Well, sé go sé fear go sé cúrsaí ar bhaile téagartha do golúir daoine ach an rudatá géis Neil Galoric Tarloint a chorus as rocked the heel Vinny is go to the Gullah Isaac the poetry of his brilliant ordy. And Rudder's Mo Badger a tan Aston of an Erie Shaw, the Harmar of E, Amar B, Ella River Shaw. Now, and Farag of Ear Ginny, August V. Dini into Faragach, there a hitch and I'm in a Sakila. Akvi and Farag Shin of Erin Skulsha. Being a nice and Tory Harave Faragach for DUP, August Gackrod, a win, Lation Shalavig and DUP, August August of Erin, being a hand talked to here, Curran Lochter, Hin Fian, August Vishian Faragach, the Hin Fian. So, ni Farag Commonta, Eoghan Tiv, Jiriha, or an August Owain, a V on August Gaji Shaw, near Hanik, Handram, on Tossi attack, Colliderson, or Heva Wine, no Hevella, a Vera, look. Cash of Gullah Rice, just Jana, not be smooch your good place to league. Cash of Gullah Rice, Niakan Tushan, Ach, a Rihanama, Neil Plano Key, a Yanu, O he of Cúrsaí Svancham or Hopla, Neil Plano Key, a Yanu, O he of Quebec Chonaver, Tal, O he of Vatamokta, Neil Emerch, a level Stormont, Touch, a Emerch, a level Westminster, August Rare. So it's a Cudgeworth Chancena, a goal, Gan Frasto. Gan Uasage, the Herava Knockwell the poetry on Ogaziadan Terava Winchester. But Bejer Mata and Dolhon Tossi on the Milum Shara, Ak Bejer Nakdarla, his Egigamo and Bratamokt, Creekney here, Valaka Wine Yalla, Mar near Wile and Kids the poetry, Gullah Rice and Asos Gan Chonaher Aqua Virnia or Cúrsaí Vatamokta, August Gamoshid Faga, go and come or Husin Gurkalakshid. Nation Pakistan Targola Haktamachar ni Warta Shohogin. On Russian two more on caint email first like dTuaisceart hÉireann free caint fee era ain't the Louis to and Brexit agus cashin fi acna gwega agus casht posu coganesh
An bhfuil a lán daoine caint fhí seo nó bhfuil sé just daoine sa polaitíochta amháin an gapan tú? Well, it's all being dini Marialler and Ratamacht, August Marialler, in fact, Nuachta atá Gulliction, Fianna Fáil, Polaitíochta, a Gary go mail referendum. August Marialler go Harriher, and Lord Dirt Peter Robinson, or no Olive. Ta galore Antakti here, tossa here, a play, reference, fui aontú na tíre agus an machas Ergoi agus the Erucht, Nakru on River Shop. See, we're Lord Dirt Peter Robinson, Guru Shinta, Sonnock, a teacht, Peter Robinson. Agus tá Antakti here, tossa caint for do that. Akavirnia, few mas nice and tory, Clackan shed, like, Gurabay, Rodata, Gage, few son my referendum. Could get her plan of on, could get her real to the hEireann, my humble chucked on Tossi, August Ra, the mail aontú na tíre on, show more of Eoghan, show Rudder Boyd and Ackle, show already. We're Honigwidge and Alban, there's Kenyo Aishelmer of the into reference of Harlan Alban. There are Phobia go reference of on, Honig Old School and Omak, was Jersey as well, the mail reference on, show more of Natalie Oginya, show more of the cúrsaí Oginya, show more of a McLean and Rattan, Chact the Shack, the Stedger, show. Hossi the banken a glorcher gajan logan a macaveo one the mail Alban Yaush Black. Hossi groupie band, Hossi groupie car coming, Hossi and Socky a glorch for gajan ahria aveo a ye the mail referen or son and Yaush Black. I was Neil Flan and Shaw. Neil plan Kerher and Tossi drummer B and Shaw. Major le gajan cut of air cruci Gallagher, gajan cúrsaí of air cruci umper August are Which in Ratamacht Chimwich in Rattan, the Fibina Tag Askert, as gan of a Ray, Funacunya, August Shin and Punch of Rai, Peter Robinson, Fisher, well, Neil Misha Rockler, here, Acnear Wylum, could you reference an ear to the orin, August gan plan again. So, Shilum mentioned Sanamatala Jack Ben, these curses and a Giri Nice Moos, Nice Larney, and these curses, Gajan cut of Esser Cursey. The mail reference on for aontú na tíre, agus the mail aontú na tíre le tarlúint. Tá sí cloiste gom gohfuil an taobh aonteachta ag snáb an aigen asa mar derfá le cúrsaí demografica de agus bhfuil an taobh náisiúnathe an muíneach agus lán daoine ag tóir nach bhfuil muid ach roinnt blianta ó éire a bheith aontaithe. Is náisiúnaí mé an mar cóir do náisiúnathe an sin tú a bheith dóchasach nó áthasach nach bhfuil muid ní bhád ó aontú na hÉireann a bheith an sin tú? Well, she will differ aontú na hÉireann agus lasú agus aontú na hÉireann. Agus sin go an dá rud a dhí seachas an rud a bhain. Ní dóilm go bhfuil bonus naisiúntóirí a bheith, ní hé go bhfuil sé a gine aontú a bheith an ar maidin. Ach the Marodeger to the area at the hand or margin Augustin. I mean, ni planation. Say rather Bawilo Diniaco, Bawilo Gumeo Lasso or in Tuaisceart, Lasso or in dTuaisceart, the Rihanama of a Bogunis Congri the killer. I was going to be rather harder who go nader na Gumeo aontú na tíre teacht Bidger Jamelian and no walkers. And they don't look good, in case Godard is a Tivistida Jamelian. Ach ní dóilm gur bhile dunar bí go bhhacha muid an rud a hála insa bhreatain leis an Ratamacht agus go bhfuil gacrad fríidir chéile go bhfuil daoine ag tiitimreacht le a chéile ag trid le a chéile nach féidir nó aontú fa éan éireanne fa éan ólas agus go láthair rud in a díospóireachtaí agus nach bhfuil éan grú cutinte go réan sa tír mar tá focus ar fád ar an Ratamacht agus na féidireachtaí agus na daithilí agus ar air. So ní dóilm gur sin an rud a bhhaile le bonús daoine ach Bawilo mar hapla go mé realtas the hÉireann ag Janu Ray ag ralo hen, you know what I mean? Could chéile hu aontú na tíre mar hapla dun conas Fáilte. A melmuid ag cinneal an codges far den NHS agus iri, no one mé status or le ag na sé combe. David she there aontúthe. Go mé sé a cinneal leis an coras atá an faconne Jamelian an bliana jeg no go be. Could chéile sé de aonteachtaithe ví special rud a George Mary Lou MacDonald or Molov. Gururchi Gurkur and case for Commonwealth, August Balriach and Kulahish, na Bratinia, Gurkur a flay, the Rushi a Wackrish, or Jersey Cadigan in Yanamich play, my healing in Tuktiha, Gersin Rod a Yanu nis Fossado of a Glockula era into here, who came with a flay.
So céisna mar sin tá sé a lua sé a teacht an tosaí agus is léir gur cúl seo fáid tá céis an bhat amachta tá an bhat amachta né a bheith chur céisna identity chur céisna inanachas tá sé a lig cinneal fluid a láthair na huair tá na halbaní ané an céisna oscailt tá insta sé chundaí a daine a chur na céisna níos mó gus sé an chéile tá le ceanga leis a bhatan nuair tá an bhatan ag amach amachchas níanta sorpach agus a réir. So tá an céis sin a gáil a bheith an tosaí cudhór in sa blianta amach roing. Agus luí tú bliantas na hÉireann an sin, tá is gom bhfuil ciste ag don comhainte an chéiste ag oireachtas éireann nach bhfuil agus béis siad ag fáilsiú capéis nó tuaisceart sna míana nó ambatá amachrán béis sin an táhacht nach mé. We have cúrsaí go leis go tá an ciste an just tá ciste éigean ag brathnú cúrsaí cúrsaí an Tuaisceart tá agus an Ó Néill Donóir an cóiste sin agus tá sé simú mar bé rafran ar bhbliain seo haginn tá sé gealta nach bhfuil go mbeadh rafran an sa cearta vótála a teachan na hEoghan agus do golóir aontachtíthe cían siad seo mar cinneal Trojan horse tá mbeadh vóta ag daine sa Tuaisceart a teachan na hEoghan go mbeadh sé a dúirt agin níos congraí de aontaí agus beidir go an ceartach go riamh sinnta ach mar hapla bé an rafran sin ag teacht an tosaí be golóir rudaí eile ach an seo sa Tuaisceart maidir le gáil an tosaí ní dheacham sa go dála hí mór an tíobh seo den bhat amacht agus tá rud eile chur sa racno mar dúirt mé níl an brú ar na polaitíochta phobal ach fásta tá céis darthaid a le réiteach go fáil agus tá an Israhan sin le bheith golaré an san óir agus cinsin í hocail sin bhí an golaré sa rialtas go dtí go bhfuil socrú deanta fa áirthead a agus a ról a bhí ag an DUP as gohairid ag gáling fásta in sa scéal sin go dtí go bhfuil sasú ag an ó híomh sin de ní hacam sa go féidir sin bhí an golaré a rialtas in sa Tuaisceart. Sin an simi á fashion. Agus tá ceist faoi siacán Ian Paisley óg nach bhfuil an sin tú go mé agus well sin gur cuar go mó mar tá an takeíocht sin féin an SDLP an teacht le go mó golóir acu ag teacht amach tá seans agus bíon daine ag túrnaíocht gur seans go ndeanna sé hen an gríomh hÉireann go socrtha sé iarraidh go spragad sé an teachan hÉireann le go mbeadh smacht éigean aige ar an rud agus nach mbeadh sé neiristeú as chun trial go mbeadh sé abal ar ráhil ar hafu me sé anú a réir ach in sa casas go mbeadh teachan an ba cóir go bhfuinú Ian Paisley óg just tá an caidreamh aige leis an fáirtí tá sé tean le Hamiltonús agus is cinse go bhfuil seasin burtha ar bhealach ag an gneanú an pártí gneanú siad fáil féidir go gcuir siad iarthúir eile an tosaí nó nachtóir siad an takeíocht dacu dá agus a réir so ach ní hocail a hála go deocha lá ní ag an foiinte seo ceberbí nach mé ó Ian Paisley nar leir Ian Paisley le siachan Westminster a bhaint a Tuaisceart intrama ní acham sa go dála sin go gceann tamil mai eile go gaiile siad. A ceisiarnach ón tá altmór san Irish Times inniu ag rá go bhfuil Fianna Fáil agus an SDLP an mún coinsinna chun teacht le chéile mar pháirtí amháin. An bhfuil éon ólas sa bhreise go faoina coinsin seo agus an bhfuil torma go faoin sort tioncar a bheits leis. Well, what him is sin as a fáil agam a bheith achar ag geart go fáil, but ní currently doesn't turn the skill to show teacht an tosaí le Hamilton is tá bunris éigean lo mar tá an SDLP tá sé géirí lína tarhala a bhírinne mar tá droch óir an fáirtí agus I mean tá sé cinneal burtha fásta fa teachan cóirle a bheith an ar an bblion se haginn an seo sa Tuaisceart go dtéan dothar a dhéanaar dómh an sin so tá sé a géirí rud éigean spragu an fáirtí tá Fianna Fáil a géirí rud éigean a choú leis an fáirtí sin comhaid. So tá na caint na galaré nó na teagúlathe galaré ar cúil tearma le fadanús tá daoine mar hapla ar nó Patsy McGlone agus ar air agus daoine iad beidir a wathú ar a comport a Fianna Fáil a bhírinne mar
is an currigh a polaitíochta Ciarna tácu is a tag Fianna Fáil garage an SDLP faoin tuaí in sa Tuaisceart as it inta cosol a Fianna Fáil faoin tuaí ó Yacht an ato me an aib acu beger na cudstin the cancer Urabacha agus an Kenya an star a tag an SDLP in sin go inta congrach the mas mé lad party a loch dibre and saved sin so a wad these cosol the party social mas mé lad the social bog against the cancer tuaithe go a wad these congress of a Fianna Fáil institute got a wad these move bama or nationalist agus an over bahatual in the caraha which a wad these toga for cúrsaí acma agus so see them go ma wogan she had a Joe cointu le Fianna Fáil le shasu in sa teacht see them ganyana go mai beger a rinse cancer ha coisturum ach see them go mel dahar a yanu don pháirtí in SDLP in the counter Urabacha agus see them go ditchu and vote in sin a tatichi hudwar hanafid ach beger go ditchu sé restyle and but Cavas Neil Magic ignore and what a hard and river shot so touch a London and ruddy nar core of egg tour the Hudurasach mar Cavas again again China her of it Tadinion Institute got his Bavalo voto the Fianna Fáil Bavalo of egg voto the Fachi Institute say come as signal wrote the ranker voto Eranachata on so Sheffield Rich again Tarrant tag is in my help at the Guinea a counter knows your contra so counter no stir actually check congra galore the Fianna Fáil August and Jarka tag Fianna Fáil is geared in Farsi so Major counter him or saying the Raidió last and SDLP actually hooked on the tour so Hudurasach again Balaka Raidió last or a knife rasa a free rattash at a nice touch in Burhaf and Tehan or Blaine hugging eggs at Corley. Agus basically similar fashion going to follow my capture Mata lean Suntasach Dini and involved the SDLP Gary and event involved the Fine Gael no pháirtí for dTuaisceart you know. With an bhfuil sin an goni agus sin contour de bhí Raidió ma clean tú le drama wine cailen tú in drama agus bhí a goni an SDLP tango si the hen goni the party in locked bro yeah sin is sure party of the acu now the Raidió like Fianna Fáil dahar sin ruddy as cumsa the version in a carja locked up a version and omihori the party in locked up agus hokulishin and plucking more of a agate and farty. I mean, team was the Sinn Féin to fibre on the a Gary party as a gas that attacked on different on a killer or land valley. So Neil McKitchig and Nibla who say eat up my and Kuplausen a young other in SDLP August Fianna Fáil. But Curse would you can't go my other August and Fleisha hugging Caberby? Ain't him, yeah.